Dobar dan. Vi ste? Mi smo Musi. Prezme? Tvoje. Musa, jel? Ja, Musa. A ovdje vam piše Pusa? Ja, Pusa. Pa šta je, Musa ili Pusa? Piše se Pusa, misli se Mus. Pa kako to? Odete. Šta? U mene. Kako? Ima problema. Pa kakvi? Bio Krezaka me prijavljivao. Ja mogla reći Musa i rekao Pusa. Aha, odakle ste vi? Iz Nedeljice. Gdje vam je to? Odmah iza Subotice. Dobro, Pusa, evo ovdje vam piše da ste došli da budete glumac. Ja. I kako ste se to odlučili? U mene je žena gledala film i zaljubi se u glavnog glumca i kaže: Joj moj Musa, kad ti bio taki? Rekao biš taki i dođe da mi primite. Aha, dobro, koji ste film gledali? Koji ste film gledali? Lesi se vraća kući. Dobro, Pusa. Šta škola imate? 9 godina. Šta 9 godina? Škole. Šta? Pa 9 godina. Koliko razreda? 3. Koliko je? Pa 3 put 3, 9. Aha, nije vam što škola tela? Ono. I ajpatravo sam ja odločan drajore. Oho, pa vi to njemački govorite? Jo, ich sprejem njemački komaterni. Govorite li vi? Govorim. Govorite! Jo. Hajde malo me ispitajte da vidite kako to ja. Da vas propitam. Ja. Ok, kako biste na njemačkom rekli dođa? Lako, brate. Samo stanem i kažem kom. Dobro. A kako biste rekli idi tamo? Idi tamo. Jo. Ček. Samo prođem s druge strane i kažem kom. Nije ovo njemački težak, samo treba puno hoditi god dol. Dobro. Dobro se vi snalazite, Pusa. Jo, znam ja i životinje ptine. Oho, stvarno? Ja, znam mačku. Hajde. Njau! Pa kako vam je to, mačka? Zgoršeno. Dobro, šta sam još pripremili? Spremao sam još ciklus slovenačko-unoških pjesmica. Čitav ciklus. Pa hajde recitujte jednu pjesmicu. Jednu pjesmicu. Pa nema pola ni jedne, nisu napisane. Eto, to je sve.